canopy management le rejuvenation hi voina kan thir ho tu chu ni a uluk takin kan zir hawanga khiat thiam ngei po ka be se ni canopy management hi khovel hringte ibar mamo kung zel machon thei tura thei kung en kol dan konga ti dan poimo ber te zinga mi ani a canopy management chu thei kung ra tha le thar tam tura akung en kol nuam bok siam rem dan ti na soi pia te ome rejuvenation ro chu thei kung ani na ang tak tura a than thei na na en kol emo thei kung upatote tuai thar le na ani bokani canopy management ati tur le riat tur poimo chu thei kung zar tin le tang tin in ni eng murual vek tur siam akung buk ei chetu tur ran nung le nat na om thei lo dan tur ol sam zo ka en kol thei tura akung siam ra thatak le risel thar chua akung buk om zenei a hlok to ka en kol ani canopy management di dan tlang pui te chu modified leader system antia chuta chuan thei phunin 50 to 75 cm asang athen ma chuan apeng tang pai tur hemi chung lama tang chuan apeng zar zuwa chho tur akung ziding 3 to 3.5 meter atan chum tur ani apeng zar te chu bial de umap in a in siam trin azik ziding tan hi plan density azirin tan hiam emo tan san tur ani ole modified leader system a chu tiang hian alema hian en taila hi akung hian 50 to 75 cm atlin ma hnuai lam zong hi chu atang hi tian pai vek tur ania ti chuan akung ziding chho hian 3 to 3.5 meter athen chi huna khan achung helai azik chi pahi tan bun vele tur ani apani na chuan open center system anti vele a thei kung le tanga 30 to 45 cm thleng apeng pain kung mal din tur ani le tanga 30 to 45 cm chunglama chuan apeng hemi azar khazu atur ani a akung ziding in 1.5 to 2 meter a tan chum tur ani akung ziding ina thlen khan tan chum tur tin ani chu alema kan huang hian open center system chu hetiang hi ni a ei akung sowina 30 to 45 cm athen chawma kha chu apeng hemi atang ho kha pai zel tur ani a ti chuan akung ziding ina 1.5 to 2 meter athen chi khan aji ka khan tan chum tur ani alema kan huang hian ni apathum na chuan central leader system mantia thei kung le tanga 30 to 45 cm thleng apeng pain kung maldin tur ani a le tanga 30 to 45 cm chunglama chuan apeng azar te khazua tur ani a hetiang hian v shape canopy and cm3 nani rejuvenation lamlo clear vele thungila head bag topping thei kung upa le ra tha to lo siam nula rejuvenate nan december atanga january a le atanga 2.5 to 3 meter akung peng tan tur ani a atan nalai hi copper oxychloride mo bong ek dia kinemo noi tur ani achor thara tangin azar puitling tur du zat zu mai tur ani atang zar hi pali tanga parukvel zo in azar khamphei a phar tura siam ani me atanga juna atang zar zo te chu azar ve 50% vel si toile tur ani thei kung chen khata canopy siam dan tu balhla chuan ana tam lu tuk chuan ana lui pai then tur ani asakar pai then thin tur ani bokani sakar kan ti hi e balha kung bula balhla ron chor vele hi pai then thin tur ani ana ti sel lo te nat nai kai dar lo na na pai tur ani bokani tin e orange kan tia ser thuma chuan atet laya 70 to 80 cm sang vela tan azar tha pahi pathum thana akung ta na zu tur ani azar lo chuak thar kum khata upa te achan ve vel pai thin tur ani tin kol thea chuan alen ma in 60 to 70 cm asanga tan tu zua a achan ve vela tan le tur ani azar tan hi january kha le me kha ti thin tur ani tin lichi ve thunga chuan phun limin 50 cm vel asanga tan tur ania atan na nuai chia achor te chaw zuwa abul thut lama chor zong chu pai tur ani
alo than len line abuk lu tuk tur ven a thabok tin ara thalo zarte tan thin tur bok ani pruning a hriat tur poimo te pruning kan ti chuan khang rejuvenate mo canopy management mo atang kan hloi kan kat chin ho khani akung than that nan te nia athar tam le ara that nan te nia akung le azung in buk tok turin azar derdep omlo turin azar le tangpeng zat bithlia fel takin azar in kokal le in not lo turin water sprouts pai zelin akung abuk phar thaturin ara hun bi chi lo po ara tir thei turin akung lian lava kung tamjok hun thei turin nieng thatak muturin ra lian turin huan en kol nom na turin thei kung dam reinan thei kung upa tuai thar le nan nat na le ran nung ei che tu ven nan kan duang taka thei kung siam turin ten ni ser tam hi kan boi pui khop maya ti chuan north east states a ser tam thi na chan te lo thirila tlang ramani wangin leilung ruang ral atama ser hi sel thatok lo te kan phuna wangin ser muna thlai dang chin pol na sat lutuk wang te poni theya tin ser huan en kol that lo lutuk wangin tin trangborar le phytophthora thora nat na awang te ponom theya thalai tuya mamo pek lo wangin le tha pek thin lo wangin heng te kan ngai tha thin ani thlai kan han phuna kan han da hian ser te poni thora kan du em lai hian le tha te tuite kan lo pe lo thina en kol na lam kan lo ngai tha thina tin an dam lovin an na ve em theini ti kha riat tel poimo me en kol dan lam lo thir zui leila half moon teres siam le akung bul te ti fai thin turania tin water shoots te atang ro le bong heart te plant parasites te om chuan pai thin turani farm yet manure kan ti FYM 30 kg urea 1.30 kg SSP 3 kg MOP 1.2 kg te hi mun thuma thin taila March atanga April ate June atanga July le September atanga October ate pek turani dolomite mo chinai thi kg thum kung khadatan kum thum dana pek turani bokani tin multiplex hi 2 liter khata 2.5 ml zel polin ka thin turania achor no laya ka hi athaviu bokani trunk borer hian ati chena sa ve hle thina chu wangin trunk borer puiking to te thanan azar te ka voi ni atanga voi thum ni som dana me thachungin soi thin turani tin trunk borer ina kung akher kuwa ka khan petrol convert tu yemo monocrotophos mo sirin sin chiulu tila leibanin char nan le ila athaviu bokani tin bordiak pesin akung zut thin bok turani anha zong zong bordiak mixturein kum khata voi ni tal ka thin hi athabokani leitha pek lam hi lo en ho leila leitha pek reng rengin azung tam na lai ber cholalut thei ho omna kan ngai poimo turania abuk mor atanga akung lam fit chan ve huam chunga leitha pek turani leitha pek na lai tur kha tlema lai khuara leitha pek nuwa vur le turani tin leitha pek zo vele tui pek po thaviu bokani tui pek lam en leila trial line kar khaddana tal tui pek tha tui pek po pon azung tam na lai khan pek turani tin gamosi so root rot laga kan hip theina ning tin nge kan tiang ti en ho leila akung bula tui tlin tir lo turania anai gam te kha chemazi anai gam te kha chemazi faya bordiak space noi turani tin root rot atan abul vela le then faya potassium permanganate solution 1% leya anua bordiak mixture 1% le tur ani ole khati zong khatun tumatan chuan ni phot mai te se kunrem chang om chuan dang pokan len zel tura ngai la thawme ka channel te min lo hlut sak kani chuan min lo subscribe sak turin karon ngen che ni tin min lo like sakanga min lo share sak bok don nia kalome